Sumile subsnare bukhaktui khorokba beneficiary no wak magnui pun maktham bakjaka. Sumile subsnal chairman Binoy Termoni yaktui. Ini minta rakta. Ambai jini media runubo Nurjatun Saimano ADC financially highly sound yapano je tongmani baino jini boro rokno baike facility demand benefit demand abono naino ADC hapang rangkisi san bisingti boro rok benefit ngai jat aboni scheme no yapang ni jimini chalu khai tongo ngai tini ngai chengoro puilao cheng wak bakha tau pun wak bai pun ebong tok bo bakha sekang roko among ngai first quarter ni second quarter hani hai cheng beneficiary select ngai abo pun wak tok takhum among hai klei bagai tong hai ঠিক aboni ধারাবাহিক কথা হনো তিনি chengoro chini beneficiary no pun bai wak cheng rimang khaisi Tini khorok busno rojaka. Tini cheng pun khorok tam wak khorok ni cheng dikha pun ni hingai to ada bagna nangya bor samsa mani bagai hingai wak ni bagai hingai cheng koikdin brona practice khlairenen jehetu abo bor puleo ada ro adjusting yani bagai brona ada ro bosul hor tong amaita tai ruksung hangai bor jodi khobori peke hangai veterinary office থেকে borno bithi birai rogbo जों फ्री रि दङ मा इंगा साबजुनाल एरिया कतमावा ताम बागै वाक माग नै पुनमाक थांनाकलाय एक्चुअली आं पुलावन साका फाइनान्शियली आसे साउनिया माने फान्ड खूब रां सीमित फाइ दङ मा हाइता आगे आबनि बिसि दिपनो जे बरक बेलायके नांकुम मानि बरक ननो किसा प्रायोरिटी रि रिजाक्ट दङ मा हाइता इंगा चुगियारङ न Nerima jaglo tahu khani no baksa borok sasai ribu nai kita omahai kemua suya tongo borno khai bofuro risangnai borok no to next omaken chini ekta list tongo bo bisuo bufuru sabno rijaka ge abo naino jeng next bo borno rinai amaita sabo bo bisuo takhum rijaka tok rijaka bo bisuo pulao first nini tamnai quarter wak rijaka second quarter bo bisuo rinai maikleno circle wise borno jeng ri